Welcome to Qhakaza TV. Okhuluma ke nguLucky Mahamba. Namhlanje sivakatshele eTribal Authority nekukulapho ke sibona umgwalo omuhle nangathi uyaqala ngemva kwami kugwaliwe ya kuhle hle ngesindebele imsebenzi emihle kaThabo Joy. Ngiyo ke esizoyibona namhlanje. Akhekhe sikhulumisane noThabo Joy nekunguye owenze ukuthi indawo le ibe yihle ngendlela eyihle ngakhona. Qhakaza TV for you. Right, Qhakaza TV namhlanje ke njengoba bese ngitshilo ukuthi sila eKwaGafontein C Tribal Authority. Yeah, ngikhamba ke noThabo Joy nekunguye ke owenza into ezihle oqhakazisa indawo le ye Tribal Authority. Thabo mfo kunjani mfethu? Awuzeke. Ngiyabona uzimbereke emihle mfo, uzimbereke emihle. Akho chaze, kho khulumise umsebenzi wakho, kho ukhulumise ukuthi kwenzakalani la. Uthome nini ukugwala and then umgwalo wani lo. Khulumise. Igama lami nguThabo Wambonani bafethu, the founder of Thabo Joy Art Studio khona la eKwaGafontein kwaNdebele. Ya lento yogwala mfethu ngayithoma esingineminyaka eminingi, so I think ngayithoma 2009. Yeah, but the talent yo 90 something engabe lethwana nayo ngayithoma ngina 11 years old, but yogwala le ngayithoma 2009 yazwisisa. Yeah, so manje umaketha njani umsebenzi wakho, bakwazi njani ukuthi wena so sezingeneliso, because nangikhumbula kuhle uthome ukudraw abantu, uthome ukubhala emaphepheni, so ukuze bakubone ukuthi ukwazi ukwenza imisebenzi efana nale bakubone njani, bakuthola njani? Yabona mfethu into yakho mawuzenza uyenza ngokuzimisela my brother ne. Yeah, now uyenza vele ukhiphe the best in whatever oyenzako vele, then that thing le level oyikhipha ko lapha then ngiyo ezo attracta abantu ngaphandle, wena usakhuluma yona iyazikhulumela. Bakubona kuphi kuhle kuhle? Bayangibona njengoba wena wangibona nawe watshela omunye bese naye watshela omunye, bese ke then kwafika yabona ne phone ngangena kuma phone nga advance anyana ngangena ku Facebook, angena ku social media ngawuposta then ingangenelela ke entweni. Abantu abaningi bawuthola umsebenzi lapho, abanye bangithola just njengoba ngibhizi, njengoba ungibona ngilana nje umuntu achazeka ade yebani into le ngithi yenziwa bomama kuphela, nawe uyindoda kanti uyayenza. Ngifuna ukubuza ngoba mostly imigwalo efana nale vane ngibona yenziwa bomama. Manje wena ke ithando le lokugwala leli libuyaphi? Ngabe ukhona ekheni ogwalako or into le iza nawe wena nguwe wedwa ekheni wenza into? My brother abokhare bakhule bagwala ekhaya ne. Yeah, then ukhare yami nguye bekangicuzuzele ukuthi athaba ugwala man. Ngimtshela ukuthi akhare into yabafazi leyo yabungekele mina. Yeah, aloka ngikhuthaza, so athi nathi impende yabona umthola bagwala hlezi, so mara mina ngoba iyazi ipride yamadoda enjani mustani, ngisho ngithi mama lozo ngithatha kanjani, ithi into ayizayo ngiyoyenza ekhaya bese kusasa ngibuye nephepha ngithi no nasi ngiyenzile, kanti seyithomile ya developer ngaphakathi kwami this thing. The more into oyenza uyabona ukuthi man the land ngisho ikope ekho bese ugcina uthi no man mina athi as an artist athi ngize newamama engela, athi ngize nezami indlela zokuyenza ukuthi iqaleke ngenye indlela yazwisisa, kanti demo into uyenza is demo uyithanda. Ekuthomeni into uyithoma nje uyibone ngathi amsebenzi wabanye abantu, kanti no nami ngewami by the time ngithi ngwabanye bengaboni ukuthi this thing ikhona, so abantu bavamisa ukurejecta into angazibonanga ukuthi uyayenza. Okay, so i-building le bayibiza ukuthi yini, ingangani? Ngifuna ukwazi ukuthi ugwala indawo engangani. Iholo le ikulukulu nami angikwazi uyichaza kakhulu yabana. Ya iholo lena i-building yaka yeNkosi uSomphalali uRobert waseFreys. Ya i-building yakhe le bathi nabathoma ukuyakha azange vele ngibuyele emuva, vele ngabeka vroeg iorder ngathi no la ba endaba ezithama kuphela sekuphele yonke into i-building le yofuna imigwalo. Wathi shosho ngathi yes ngave. Manje uhlukanisa njani umgwalo ukuthi longe wesindebele? Khuyini into yenza ukuthi kuhlukane? Ubona ngani ukuthi lo mgwalo wesindebele? Mfethu yabona if nangabe uyayizwisisa i-mathematics
then lapho uzokuzwisisa mfethu yabona umgwalo wesiNdebele uyahluka vele ukuthi okay angisho iyahluka yona iyodwa vele yonke ngesiNdebele mara iyahluka ikhona eminye yemigwalo echaza into ezithize yamandebele athize la ichaza amandebele athize bese mayabona esikhathini sanje sebaye fashionalize uyazwisisa ke no mara uyakwazi ukubona ukuthi no umgwalo lo ngwesiNdebele reglo mara uyakwazi na bese nawazi umgwalo uyabona uhlukanisa ukuthi lo mgwalo bawenzile mara ngathi bafake nesonga lapha bafaka namanye ama culture weSwati uyabona nezulu ngaphakathi isiNdebele khulukhulu sidominate ngamapha amakhala isiNdebele sidominate ngawona amakhala la owabonako la yabona i-red ebovu nge-black ngemhlophe nge-blue sky blue na abo-maroon laba especially labona amakhala wombhalo amakhala lawo bese sidominata nangama-shapes yabona ama-shapes la ahlukile sidominata even nangama-shapes la naso into engifuna ukuyi-understand ukuthi ama-shape la asukela kuphi kuhle kuba nama-shape aso ingakho bengibuza ukuthi ukuze ubone ukuthi isiNdebele umehluko ukuphi makhala ma-shape makhala even nama-shape yabona njengoba le sikhulumise njengoba ile ipiece yabona njengoba ngisho yabona ngaphezulu iblue phakathi iyellow yabona uyazibuza ukuthi kwenzakalani la bese yabona ngaphasi ipurple nayiso isymbolize ipiece ukuthula mfethu this one isymbolize ukuthula ukuthi if now unganakuthula ufuna kube nokuthula just come la uzobona ukuthi wonke ama-shapes la khona i-shape ne-shape ikhipha into ethize isymbolize ithwayo elithize maye le njengoba ije isymbolize ukuthula uyabona ukuthi nathi simaNdebele nathi siKwaGafontein si-South Africa simhlaba wonke we need peace each and every person akezayo uzofika athi wow ngafike ngacala leya ngafila ngazizwa ngichinja yabona so everything esiyenzayo siletha ukuthi ilethe something emntwini ingabi imani ibe yihle nje kuphela uyazwisisa awunomani uyenze kuphela mara uyayizwa ukuthi no man this thing nayicale iletha something ivusa i-creativity ikhono elithize lingaphakathi lwami injongo yami yokwenza umbereko ngilo ukuthi nawuqalileko so nangabe bosabogaboga lapha ekhaya unyaza ukuthi no ungayunyazi izuzobona then kukhona okuzokutriggereka ngaphakathi bese kuvuke okuthize khona la. Okay, that was Thabo Joy Art Studio. Siqhakaza TV size la sizokubona ke imisebenzi emihle eqhakazako yakaThabo Joy Art Studio. So sithokoza kakhulu imisebenzi emihle mfo uqhubekele phambili. Sithembe ke ukuthi basazokubona ungathini ke ebalalelini abakufunako bakuthola njani ungathi imininingwane yakho. Abangifunako mina bangithola lapha ku social media ngithome ku Instagram nginguThabo Joy Art Studio Instagram yami bese then kulokhanzi ku Twitter nginguThabo Joy Art 1 Thabo Joy Art 1 on Twitter bese ku Facebook nginguThabo Art bese abangifunako bayangifonela ku 0837898408 wose ngiyakhohlwa bese then ku TikTok nakhona nginguThabo Joy Art Studio and Art Specialist. Art Specialist Thabo Joy Art Studio and Art Specialist. So nami ngiyathanda ukuthokoza leli ithuba iqhakaza elingiphelona zobona ngasa umbereko ngwenzako umbereko dume ukuthi wenziwa bomama namadoda ayakwenza mfethu uyabona ene wenziwa amadoda lo zange sicatshe mama wenziwa amadoda mfethu. Thank you. Right, Qhakaza TV for you. Qhakaza TV for you.